Naimbag nga orasyo, papagayam. Di pa kasaritaan, nga intay drama itakat naggapaw. Kani pagayam tayo naglingad, itinagan alanda. Kastoy man, ti kunana. Dir manang biyanan. May papan kanitatang ko, ti kayat kong ipadrama kan ka. Tay di kapigpigsaan na bisyaw. Manipod na tay ti inak, sana matataaw iti balay may. Kat sumangpot tulad ta, iti kay kayat nangal daw. Aging ga na damag ko apati sugal, sinursurunan ngay naramed. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ay, kwarta man, landa anak ko. Ni, pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Igatang ko iti bagas. Ay na, kagatgatang ko iti bagas iti kalman. Kagudwat ka ban di ginatang ko. Ay, kuha. Igatang ko gayam iti abuno. Ha? Anyat abunwan nyo, kanatay mat aming nga imula yung anat natang. Tabi na ibayan nyo mat. Abunwak bareng agbyag damanan. Ay, saanan nga agbyag dagi jay. Nabayagan na nagango dagi jay amula yung. Di sukatak tayo mulak. Kat isuntot ti abunwak. Ay na, kadag mula kayo pa. Sakay to gumatang iti abuno. Ay, feeds lang arodan ti gatangag, anak ko. Anyat pa kanan nyo iti feeds, kawa mababoy tayo. Idolin ko, Pagumatang akto iti buryas. Tapno adda asigo din nakasagana akanin dantaw. Ay na, di buryas ti ununan nyo agatangan, sakbay ti feeds. Mala, ikan na nga ron iti igatang ko iti buryas. Ay, syakton ti gumatang, no talaga kayat yu tagtarakan iti baboy. Na, apayaya kasta kalanda. Nakaimimot ka. Apay, nusan agapu kanyak? Naitao ka dito lubaw? Nusan agapu iti kinataer ka? Naipasngay kang raw na napintas, Ay na, tatang. Pagrigrigatak ti kwarta nga ititad ko kada kayo. Nga mapanyo matla isugsugal. No di yu sardangan ti kastabisyo yo. Di kay ikan iti kwartayo. Tandaanan nyo dayta. Nagbaliw at talaga di kasinsin mo, Markaw. Manipod na sursurok ti makisugal. Imimot ki din. Kastay, Angkal. Wain ka na kan. Isumot din ti nagbaliw. Imbis asyak kumata siyak ti makisugsugal. Ay, madin sa ti ipikto ti sugal kanyak. Tay mimot-mot din di anak kao. Kasanaw, kat kanayon kayon sa mga amin na maabak. Ay, kagagangay iti agdadamo, maabak. Jakpay napadasan ti nangabak. Manipod na sumok ko day taabisyaw. Isumot lang ay mimot ni insan landa, May busa talaga ti kwartana, no dawat kayo adawat. Aha? Masuronak iti dayja kasinsin mo. Nag-ibaut. Uncle, idyan yung aminin ti agsugal. Sagpaminsan lang ka, anakan. Ay, gatangam man ki dito'y rilawak. Ne, apay nga ila ko yung dayta, Uncle? Kat regalon sa ninsan landa kada kayo dayta. Regalo na idi-birthday yaw. Sana ya? Diyan mo lamaos usarin. Itala nga inusar ka. Tay pakitakan ka no kayat mo. Gatangam hun. Nalakalaan ti panagilakaw. Anya? Alaan ka anakan. Gatangam maun. No may agungat ninsan landa. Ay saan? Basta di mo ipagbaga. Kasano nga ron mausar ko dahi tarilaw no jak mo't ipakita. Anyat agrilaw ngay dahi ti bulsak. Ay kausarem lata. Angam no adda nilanda. Ay. Uksutem adago sa inwen. Nay, ape akas lag kukurot kayo ita, tatang? Made nga rod tirik na. Kay inom yu dahi iti arak. Kurang kit di iti inom dahi to ya. Kaslad namang tudtudok adagom iti dyan kao. Nagsakait. Mabisin sa iti napait adanom. Napait adanom nga? Mo na.
Tay nakabuti ang magatgatang iti istor. Tay nasangar. Ay na, saan man na natangkan ti ulo yu, tatang? Ay na, mga asawa kay kitin. Tapnagtal na kayon, may mayat pa'y. Aha, asawa nga. Uray gaburan nak iti adaw nga kakapintas a babae. Jak kayat ti mga asawa. May mayat ti batay a balaw. Ngamtay matay a kasadaw. Nukal baryon tumula ti biagmaw. Tatang. Ay sige, tarumwara. Hinakagbirok iti agas to sakit ti tiyan ka. Maray, gatangem man to'y butas ka. Dakkel nga min kanyak. Ha? Na, apay nga ilakom tabutas mo ngay. Anyat usaram nga yama pa nagtalon pari agaw. Mag-retire akong nagtalaw, maray. Ala na, gatangem mo, uray bargin ka. Anya mo day tangay. Kapitpitak abutas. Ingka kay laklakaw. Hey. Di mo pa inugasan magtang. Malaki din. Isunto mo ila mausar. Nalan, taytin munto ko nila kay mau. Gatanga maun. Ay, lading itak nga madabutas may. Ingkay lakoy ti sa balay. Dayto yung rodakil akal di raw. Napuskol daytoy. Na, apay nga gilako kamutan iti kagawaan niyaw pare agaw. Ta sobra una yan ti kagawaan may. Napunaw ni Jibalay. Manongay takal di raw. Uray 500. Saan unay anaus-usar dayta? Ginatang mi iti 25 dayta iday. Sige, uray 500 din. Ha? Sige, dayta kalderon kalaik. Saan na dayta butas? Aray, intan ta na pagtayakaon. Ay, awanan. At na nagipulong ko ni Kapitan Paray. Di tayo makasugalan. Anya, apay ngay. Impulong da nga road. Iswa sa balyan tayo ti ayam. Ha? Anya ngay ayam. Saan na baraha? Palut laangan. Aha. Kuno na bayagan na naisardang ti palot. Impari da nga road. Saan amanok? Lawa-lawa. Anya? Sige. Padasan tayo amin, Paray. No'y parit dan tumanain. Padasan tayo tiipais. Ngilaw. Kas kadalamok apag palutain. Tatang, ayan tayo dakkalakal di raw. Awam mo dito yan. Kwa. Binulod ni pare ikaw paglutuan na kano itidikay. Anya? Ay, katay dua na lalawa, bandihado, breakable nga eh. Awam mo dito yan. Kwa, ay binulod ni baka. Pangikad na kano itilutuan na aputaw. Ha? Nay, itaman pa nga umay dagbulod kada tayo. Uwan, bye-bye amida. Maditagim imot anak kau. Bastaan na dandadagi jay atan eh, nanginadagi jay tatang. Napukaw ka nung arod ni kumpare, tay kaldiraw. Ada ka nung nang takaw. Anya? Tay mo bandihado adadakal. Nabuong sa kanon ni baka. Natinag sa kanaw. Anya? Ay na insan, luklukwen na kaniyang kalagaw. Ha? Anyat kayat mo asawan ni Insan Marco? Kuno ila ko na di kaldiro yaw. Kantay sapsapulam abandihado yaw. Anya? Kantay to na eh. Inla ko ni tatang mo kanyak ti rilaw ay regalong kong kuwana. Ha? Ay, unay mutan ni tatang. Kain insan, kuna na adyak ka na ibagbagakan ka. Angin, makonsinsya ako mo. Kas lang amin, kanunungak ni madinga aramid na, nukas jay. Kwa, insan, alamon da ito idulin mo. Tamo ka na patag da ito arilaw. Tarigalom ko't ngarod kan kwa na. Sige, bayadak lang ang tintin mo akwarta kan kwa na insan. Sana,
Basit labanag day dyan, insan. Unay mo't nantikas tang aramid yu, tatang. Ah, Kumkompormin din kay may laklako dito'y balay. Tapno dala pagbisyo yu. Di na mo ngamin ikan iti kwarta. Di agremedyo Wen ay na, agulbod kayo pa yan. Kunayong ay pabulod yu dagi jay kaldero kas kada bandihado. Ngamin lako yung matgayam. Bayadak to, no ada kwarta. Sadangan yun ti panagbisbisyo yu. Pagbalinan na kayo pa yan nga ulbod. Kababain tararamidin yu. Maan ano ayan no agtalinaad kayo la dito'y balay. Maburyo nga raod. O di agmula-mula kayo iti sabsabong wano natang iti paraangan. Ay, saan ko alin dyan dagita? Awan esem ko nga agmula-mula. Kaya't yaw tay gatangan kayo iti sewing machine. Na, Amuyo mo tagdait. Tap nadalibangan nyo dito'y balay. ay manjak. Masadutak nga agdait-dait. Ay katsardangan yung arudan at agilako iti kagawaan dito'y balay. Kababain ti kastang raramidan nyo. Intan agtiliw ta itilawalawa para ay. Sige, jak pa ila makaumay, tanay. Anda papanan may, kani bakit kau? Ay, papanan nyo nga ay. Ay, pasyaran may, teka anakan mi nga da sakit na. Anyat sakit na paray. Kidney ka daw. Nagbirbiro ko da nga ron iti kidney. Ay, ang mga noda mong maglako iti kidney. Oo, niya. Magatanggaya man ti kidney ita. Kawan. Di kasinsin kao. Inlako natin may sakit ni na iday. Ay, manungay paray. Jak malagi po numanaw. Basta dakkel matagatad tinaglakwan na. Nasurok sa agasot aribaw. Sino nga jay ko na magkasapulan itikin ay? Jay ka anakan may. Ay, ibagantay lakok to'y may sakit na. Anya, sigurado ka paray. Wen, basta agad bans daa, takasapulak ti kwarta. Ay, sige tayo bagak iti ka anaka. Pakamuan kantaw, paray. Anya nga iti ko na di ka anakang paray. Wan ka no. Masapol nga pa-check up ka kanupay. Ay na. Nasalon atak. Awan ti rumbang nga pagdanagan na. Ta fresh na fresh. Kidni nga ilakok keng ko ana. Basta ko yung ganda kantaw nga agpa-check up. Nautangan na mga rumparay. Sa nabalay, makasiguradon tayo pagbayad ko keng ka. Anya? Alan na paray. Di oray ag 2 times ti bayadak to keng ka. Basta pautangan na. Oray 5,000 unlay. Hala kayo. Tila ilakla ko yung uncle. Patikid niyo ilako yaw. Kawanan Tawam makwarta nga raw. Nag-imu mo ni insan mo. Ay, kapilitan nga imutan na kayo ni insan. Tanabisyo kayo nga main. May saka mo. Nan, pautangan na mangkiday. Uray 5,000 lang. Di ka madanagan. Tano mailakok tikidnik sikat yung muna bayada. Nya mo day tangay. Nagaduti utang yun, anggal. Nautangan yan sa amin na nakalugaran tayo. Kay? Anya kumak, ada mo pagbayad ka. Alan aka-anakan, 5,000 lang. Pasensya kayo, anggal. Awan maipautang ko kada kayo. May saka mga imot. Nagpadaan nyo, iti kasinsin mo nga imot. Nakman la umutang iti sa balen. Ay, nasayata si mangkot kayong tatang. Nabarbartag kayo manan. Dawon, bibiyang mo Sasak mo tagdaw-dawat iti kwartakin ka.
Wan, ngam nagaduman ti utang yun. Sinursuryo dagiti kakalugaran tayo nga inutangan. Wala tayo ka. Kan kwartak ti pagbayad ko. Tada ororaya ka kwartak. Wana, tanadamag ko nga intulag yung kanong takid niyo. Wala. Ilakok to may sakit na. Sa nabali tala kaya ko. Unay kayo umatan. Tila raramidan niyo. Kakaiso na makaigamaktor ni tinakilagatan. Urakas ka sa... No. Makaigamagpaimat na itinakilagatan. Sakbaya maong kilak. Tatang! No, dahil di gumatang itidalam kas kada apraw. Ilakok mo na. Mailakok ayam dagiti pasati bagay. Ureto ilapaya ko ano, magatang si ilakok. Saan sa mabalain. Unay kayo matan. Malala, ano saan tati agpila paray? Tapno machikap ka. Masapula machikap ti kidnem. Tapno masigurado ti ka nakak. Anasaya at ti kidney agatangan na. Ay na, nasalun atak ko na lang arudain. Basta may bayat na may pa-check up ka. Wala. Sige, agpila tangaro dito i-clinic. Paray, kasanungay. Adama gayam diferensya ti kidnem. Nagaduma gayam ti batunan. Ay apay ngayakas to'y. Ay ulbod na dyan, doktor. Ay, nakasalsalon atak. Kasta, ti resulta ti check-up ka. Ay, talo na doktor, tinagpa-check-upan ta. Pagpapada iti resulta. So, pasensya ka. Saan mi natuluyan, ti plano may, takas tama. Anya, ay kakasano nga ruden ngay nagiti nagado nga utang ko paray. Kakasano ang mabayadak. Ay, baybay ang tautang. Tikit di salunat mo tikitaam. Agpagas ka, tapno agimbag ka paray. Ay, saan na mabalain? Law-lawan ko na nagpadoktor. Jakla ko man nagpatpatsik apain. Imbis nga awan sakit ka. Hanggang kilat mo't anagadan. Apay kay. Kasta unay asang sangit ti amak, idinamuan na ti sakit na. Madimat tiriknak, tajak ni namnama, nga dagayam sakit ni tatangkong. Nagbabawyan na tinalabas sa panagbisbisyo na iti kalabas, kan ti panagut utang na. Impaagas ko nga rod ti amak, kat aging gaita, madamapay ti panagpapaagas na. Kat iso ti maysa, apaggasgastusak ita. To'y pagayam mo, landa. Ala, pagayam landa, anusam nga si kaswan kan paagasan ti amam. Tapno agimbagan. Ay, no sukir to mga men ni tatang mau. No bagbagaam kontra na kamay. Ang mala at daditan. Di bunong taan tamang ano. May nayon pa'y lapa ka-stressan na. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan. Ni pagayam landa. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Naimbag nga orasyo, papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, kat nagkapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan siglat. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang, siglat-latan ti panagan mo kanyak,
Taray tatibirngas ko iti lugar may, gaputan na siglatak kanaw iti babae. Basta makakita ak ngamin iti napinta sa babae, armekon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, nagbanglo ka matan siglat. Sa dino ti papanam? Inakagdataw nanang. Asino ti pagdatunam? Jay kaanakan ni Tata Damasaw at tagay Lukosaur. Jay nagpintas kan nagpudaw a babay. Nanang. Ay, inak man armal, barang kayat nak. Makas-asawag nga minan, nanang. Ay, kat lalay ngam, barang ison ti mailawan kan kanak kaw. Anya mailaw ka nasasawin nyo mo't, nanang. Nagtairak nga anak yaw. Sigurado nga gusto mo't kanyak day a babae. Anyat nagan na ngay. Jakpay amaw, tinagan na. Damagag tupay lang no madamdama Ay na, anak ko, nagadon, tinaram mo nga mawampaylat ng songbatken ka. Ay kat adan tulat taan, anang. Ipalapal ni ayat, bareng no maisalat, kung nadangaraw. Jak pa yung mabilang dagiti babalasa nga nagdatunam, gapu iti kinaadudan. Unay kalaki din ayan, anang. Adan tulat ta balasa nga mang songbat iti ayat ko. Day, papanam, siglat. Mapana kaya balay da Tata Damasaw. Indak man arman dyan nagpintas aka anak na. Aya, nakakita ka lang itinapintas, armamanan. Uwan alaray, nagpintas ko naman. Dayjay a babae, ti kayat kong asawain. No, kayat na ka. Kayat nak dayjay, laray. Uray po utam timbagakan ka. Nagadun tinaram mo ka baranggayan tayo. Ngam, pinaay da ka lang. Awan tinapasungbat mo. Adan tulat ta. Iso ngay nawagan da ka iti siglat. Tanasiglat ka nga agaram. Ngam awan mo timang sungbatkin ka. Dinakman kan cawan laray. Adan tulat tamang sungbat kanyak. Iti da ito yung kinasiglat ka. Awan kita, hindi mang sungbat kanyak. Anya ti masapol mo siglat. Kwa? Tata? Anya kwa? Pasyar ko majay kaanakam, Tata Damasaw? Ay kat sumrek ka di tabalay kasaritam jay kaanakak. Ay, agyamanak, Tata Damasaw. Apa pinanawam ni siglat ijay salas kaanakan? Kasano jak panawan, uncle? Duan nga oras tinapalabas, ngam saan mat ngagsao. Anya? Naktanganak pa yun ngagtugtugaw. Umisi-isam matlatan. Mababayin la siguro ni siglat dyan Kasaritam latatap no saan mo't mabainan. Ay, uwan, uncle. Ay, no di pa'y lagsao. Pagawid akong. Kwa? Anya nga min talaga ti ibagam kanyak, manong siglat. Ni, di ka malagsaon, manong. Mano kayaw nga kakabsat dyan, ha? Ay, agyaman nagsao ka matlaangan. Sa nga pulo kami nga agkakabsat. Ay, nagadu kayo gayam nga kakabsat. Manungay ti lalakay, kan manungot ti babae, dyan Pasig kami amin na babae, manong siglat. Ay, nagadu kayo gayam a babae. Wan? Ha? Day lang ti bagam kanyak? Ay, wan, dyan mababainak nga men. Anya? Ala, agtalon nga oras ta dito yung agsangsango. Dayjay lang ti ibagam kanyat. Ay, mabalin ka di. Agawid kan.
Tado pa'y aramidag dito balay da uncle ko at damasaw. Agsagana kan nanang. Nay, anya ti isaganak, siglat. Umada na yung long table, nanang. Asino ti agkasar? Da kamay kini Jana. Anya, apay kaya nayat mo na yan ni Jana? Sinong batan na kan? Dandanay, nanang. Mariknak akayat nakmat ni Jana. Anya? Imbagak amin ang amarikrik-nak para kinkwana, nanang. Imbagamon tayat mo kang kwana? Ay katuwan, nanang. Nasiglat da ito yung alakyaw. I love you, kurak kinkwana. Anya tinsong bat na ngay? Imisim lang. Naa, may simlaang matgayam. Ipagarup mo na kayat na ka? Siyempre, agpakipot pa'y mataan ni Jana kanyak, nanang. Nariigat matano song batan na kadagos. Ha? Baliwak tumana, hindi mapan agdaton kan kwa na, nanang. Ha? Si kamanahin siglat? Imay kala dito'y balay di kalman Uwain, tatadamasaw. Ningay Jana. Adda di tao na, sumrikatag sarita kayaw. Itay ka pa nga umisisa manong siglat. Makaturog-turog kan samat tayo, Jana. Medyo. Anya ngamin ayati ibagam kanyak. Talo orasan tinapalabas. Nga mabilbilang dagiti ibagbagam. Mano kayo itayan niya kakabsat, Jana? Ha? Day tamanan ti dinamag mo iti kanyak. Ha? Awan ka din ti sabali nga ibagam kanyak? Ado, Jana. Ado? Ado ko na nga maawamot. Awamot ti bagbagam kanyak manong siglat. Nangan ka ka din, Jana? Nalpas kami nanangan Anyat sindayo ngay. Pinakbet. Adda karnina. Adda. Ay, nagimas gayam ti sindayo Jana. Adda ka di pa'y damagam? Ado pa'y ngamin taramidak, manong siglat. Nay, si kamanin ti masabat ko diti paraangan laray. Uray si kamat siglat. Si kamanan ti masabat ko. Papanamaya, laray. Di talaang. Anya di talaang? Sa dinaw? Diyak ibagbaga. Basta di talaang. Nagrigat ka kasarsarita, laray. Sika, nagkapuam. Ija balay da tatadamasaw. Kanya tinaramid mo ijay ngay. Ay kat napan ko pinasyar di umok ko Anya nga ubok mo asasawam siglat. Ni Jana ti umok kaw. Gaputa isaw, tinagumukan to'y pusaw. Anya? Agsagana ka, laray. Apay nagsagana nga siglat. Saan ka di ako siniro ka? No dagkas-kasar dito barangay tayo? Wan, siglat. Apay Asawaag taon ni Jana. Isong agsagana kan. 5 ababoy ti mapartay inton kalay samay. Nagadumatan siglat. Kurang pa day tangay bagak, lari. Nayunak tupay iti 5 akaldeng. Nay, kabarbaro mo day ta t-shirt kan sapatos mo siglat. Una nang. Bagay ko kadimot lang. Ay, kat bagay mo at nataer ka matanakaw. Ay na, sigurado ang maguston nakitan ni Jana. Gaputa ka barbaro ti t-shirt kan sapatos ka, nanang. Apay, di mo pa'y napasungbat ni Jana? Dandanin, nanang. Kunting kembot na lang ako nada iti Tagalog. Lalay ngam nga roda tapno makanubya kameten, siglat.
nanang. Mapana kaw ni Jabalay da tatadamasaw. Inakmanin arman ni Jana, bareng mapasungpat kaon. Kat iyawid ko adagosan dito balay. Jaskay, si kamanin ti masabat ko dito paraangan, laray. Uray si kamat siglat. Si kamanan ti masabat ko dito parangan. Unay ka lagi, ding. Takanayon tangagrana dito paraangan. Si kaman siglat. Kastoy mat nga oras ti panagnak dito parangan Amangan no agaw itak no madamdama, si kamanan ti masabat kaw. Depende. Anya depende asasawam, laray. Ay, awan. Lipat mo dyan bagagkan ka, siglat. Si kamanan siglat. Wain, tatadamasaw. Nasiglat ka talaga nga umay dito'y balay, may. Aga-asem, inaldaw ka nga umay. Da ka din ni Jana. Tatadamasaw. Aday jay kusina, may. Aglutluto iti pang maluman, may. Sarong karak manin ni Jana, tata. Mala, sumber ka, siglat. Uncle, api ngay may manan ni Manong siglat. Kasaritam latan, tapno awan mat ti may pagbagana. Saan kami imit nga agsarsarita no umay dito eh? Di mga rudag sasaw? Umisisam latan kan kanayon na damagan no mano kami ngagkakabsat. Anya? Kabisadok pa yan nagiti ibagbagana. Managbabayin lang amin da dya siglat. Iso nga awan ti may bagana ken ka. Ala, mapankalatan itayan na. Tapno saan amabainan niya may dito'y balay. Wan, Uncle. Di ka mo't nagsao, Manong siglat. Anya ayat ibagam kanyak. Anya itayan tin, hagan ni tatang mo, Jana? 20 minutos nga agsangsangutan, amday talagayam ti damagam kanyak, Manong siglat. Ulila ako na demang. Nabayagan nga awan nagiti dadakkel ko. Kasta ka day? Dita ka dilaang ti bagam kanyak. Ada ko maibagak, Jana. Anya dayta? Mabainak ba't namang ibaga? Amangan no, kaguranak taon, no, ibagak ti kayat kaw. Ay, anya nga min dayta aya? Saan ka nga taagumura kanyak, no, ibagak tagpaisaw? Ay, ibaga mo na, no, anya dayta? Naktanganak pa yan na nakatugaw dito eh. Amangan no, di nakton kasarita, no, ibagak tagpaisaw, Jana. Ay, no awanan ti bagam kanyak, inakitulo yung teraramida kiji kusina mi. Anya kamutan, laray? Apay amag kaong ugit kasiglat. Kanayon na si katiwasabat ko riti parangan. Igagagaram sa amutan, nyagsabat ta. Nairanra na laang siglat. Papanamaya? Nagkapuag ka jay ilay, siglat. Anya tinaramid mo ijay ilay? Apay ko ba ngay bagakin ka, siglat? Secret mo tan Maminsan pa masabat ka dito'y parangan. Danugan ka. Ayos, narang! Anya ti ayos, anak kaw. Dandanin na talaga, narang. Naglakagayam ti agarmi ti babay. Mga asawa aktaw, narang. Ibagayaw kadagiti kakabagyan tayo. Tadandani akong mga asawa. Di nakapela sinumbatan ni Jana, ibagbagamon ti kasta. Marikrik nak, narang. Talaga akayat nak ni Jana. Nagpagkat ti panangkit-kita na kanyak. Aya? Nanang, idimbagakin kwa na tayo labyaw. Imisan, kan kinitanak itinasamay.
Aw? Sigurado nga inton bigat nga sa sarungkar ko manain. Sungbatan ng tayat kau. Ay, kat, very good. Ano kasta, tanay? Nagadaon tinaramaw. Nga mawana pulos tinang sungbat kan ka, anak ko. Nanang. Natairak ka din, Ana, ay una yan. Nagsikil mo tanday tabuok mo. Ingkabil mo sama amin ng agil, tita. Wana nang. Jak kayat ama kusaw ti buok kaw. Kabayatan ti panagnak ama pa ni Jibalay da tatadamasaw. Ay patsyag, sungbatan na kita ni Jana. Nala, good luck nga rod, anak ko, Agyaman nanang. Agdalus ka dito balay, nanang. Apay ngagdalusak. Gaputa iyawid kon dito ni Jana. Kalpasan na sungbatan na tayat kaw. Itaman pa'y ajak na sabat ni Larry dito'y paraangan. Nasaya at may tapasalsalilaan tayo dya tao. Asitiga kong dita balay da tatadamasaw. Mailiwa ko na makakita manan kini Jana. Ay, karting-aktimag na. Asinaw ti umay mo pa siyaran, siglat. Ni Jana, tatatamasaw. Awanan ni Jana dito'y balay, siglat. Anya ti kayat yung asawan niya awanan ni Jana, tata? Rimwarda iti kayan ayat na. Dan kayan ayat ni Jana, tatatamasaw? Asinaw? Nilarey. Anya? Kayan ayat ni Larry ni Jana, tata? Kaano pa'y? Iti kalma na sinungbatan ni Jana ti ayat ni Larry. Anya? No, di ka, siglat. Adun adaras nga may ka dito'y balay. Nyong pulos adi mo pa'y naibagat ayat mo kin ni Jana. Anya? Sana mabalay na. Nalalaing ni Larry, taan mo na nga ibagat ayat na. Iswala jay, napandan nag-daytime. Inatiw na kan ni Larry, barok. Saan? Diyak maglon na ito. Permi ababawek itiday tagundaway manang biyanang. Mabainak ngamin amang ibaga nga ay ayatak ni Jana. Iso anaudin ti panagbabawek gaputeng kalaysan ni Larry ni Jana. Awan ti sabali pabasulak no saan at ibagek. Ammo kitan taramidak. Ibagakton ti ayat ko iti babae apagdatunak. Alakastan, to'y pagayam mo, siglat. Hanyangay, naunaan kalaka nga roden, siglat. Sapay siglat, tinagamaw, upusit na magti, aramid mo tanakapoy ka mga agaram baraw. Hanyangay, inunaan da kalaka nga roden. Lalaingam ton no sumaranaw. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, di pakasaritaan, ni pagayam sigla. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Agiyaman kami, itingkay panagdangay. Naimbag nga orasyo papagayam. Di pakasaritaan nga intay drama ita kat naggapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan July. Kastoy man ti kunana. Dear manang biyanang, may papan kadag iti dadakkel me iti asawak ti kayat ko apay drama kan ka.
Agpada abalo dagiti dadakkel meken nila kay ko. Nagpada kami matiti asawak, abugbog tong nga anak. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Anyat si Dayaw, anak kao. Bulalo, tatang. Mangang kayaw, ingkagkalungan ni si kusina. Alaman nga rod, anak kao. Tanay, jakpay nangan. Awan mo't nga min naimas amasida. Mga anak nga rod beet, anak kao. Aywan, pakibagayon tuman kan ni Garet. Taison to timang patanggad kanya kinto naganakak. Padasik to nga ibaga, ano kayat na, anak kao. Manong kanuay ti swildok, tatang. Jak amo di namat imbaga. Nawan swildok, saanan? Madamat lata siguro ito da asweldom basit la siguro, anak kao. Aha, nubasit tumalahang, saanan? Tulong mo ije kapsat mo, Garet. Bayaran dak tangdaran dak, ngumnawan tangdang kau. Sumapol dalang natin sa bala kadwada. Ninanangin ataya banta. No sana masangon ti kapsat mo ti umay mangkadwakin ka, Julay. Wanan tapno saan kang aglangan iti trabaho. Tasayang mo ti maaldawam, Joren. Sige nga raud baka isupay ti matgadak. Tapno adan to igatang ti masapsapol ti anak ta. Wan lakay. Sige nga raud. Inagtusukunan ni nanang iti balay da. Naganakin na yan ni Julay, anak kao. Saan pa, nanang? Ngam dandanayin. Nasa isayat mo't lang no adda kayo ni balay. Sakbay ti panagpas ngay na. Sige nga raw, tay sagana dagiti balonak. Baduyo lang talain nyo. Ay na, ado ti tugot ko. Toothbrush ka namin nun. Alangan mo ta makitutbrasak kas kada makisabonak kada kayaw. Saan na? Masyapol nga dabukod ko nga usar. Ket gumatang kayo to iti sa balin Ay saan sayang mo dagiti gamit ko dito. Amangan nag-expire. Sayang! Nay, nagdakkel mo ta si Kugmon Julay. Singin sa mati kargaray ta. Sana nang may salaan. Ay, nalukmag siguro nga ubing day ta. Nalungpo nga ubing. Umamanto day ta. Ha? Nalungpo nga min ni Jore ni di ubing. Nagparega ta ka nang ipas ngay kang kwanay day. Ta, naglukmag. Kandakkel nga ubing iday. Ay, sapay kumata karupropan to ni Jore ta pokok. Tawidon na kumat tinatangos ngagong na. Kandag iti napupongay ngagong na. Ay, sigurado agwapon to ti apokok no ti anak ko ti karpropa na. Ha? Kahit, kasanaw, saan ka pa nga ganak, Julay? Medyo agsikal-sikal nga rodan no daduman, nanang. Ay, ikat, ag-exercise ka nga min na. Magna ka, tapno makanak ka, tanay. Ang mga numaubar juta si Kugmaw, kasi matyapokaw. Sana nakatrang ka na tatang. Lukatan nyo latan. Day. Apay anak ka? Nakarupangit ka. Ay, makan anak kan? Dandanin samot ten tatang. Kat ipandakan ni ospital Saan pa'y? Sagpaminsan pa'y mutlat pa nagsakit na. Paliiwam Ay, uwain. Pudno apag na idin yun dito'y balayaw ni abalayan sulita. Uwan tatang, tapno damang patanggad to kanyak. Kahit dito yan yag na ay anak ka. Agnaid dito yan aging ka pumigsaak. Anya? Ay, awan Dumakkel ti gastusin nyo no agnaidin dito'y nabalayan. Mangirarit Tangiwat niyo. Kababain. Kahit, silduan yaw. Manong ay ti sweldo na.
Diyak amo ka ni Joren tay sumot at trabaho na. Amo yung mga housewife aklaan ita. No, silduan na. Ay, isak lang. Inusan. Ni great nga ating mo. Alan, great. Mapan ka na balay damanang mo. Tapno sikat silduan da. Papachumay po. Dek ti may sakikit ti sakayaw no silduan da. Anyat ang bumay. Masadutak. Busy ak. Busy nga. Awan mat aramidam dito balay. Day tala ag kokkokaw kas kada ag kilkilay aramidan. Nagrigat tupay taguspos ti ko. Kinurag parot ti buk ti kili-kili. Nagrigat. Mapan kakideng. Ay na. Apay aya pilitin dak. Dakaw na ti mapano kayat yaw. Naa. Nanang, agsikalan ti tiyan ko. Mapantayo ni sa ospital. Ay na, baka kung kuna na lang. Nasakit o na yan aya. Wala nang. Kahit, ayan ni tatang mo nga, tay so kumati mga lalay kang ka. Ha? Aya ba maatay, so ti mga lalay kang ka? Nakapsuta, ni kakabalan nga lalayan. Inton matumbata. Pakiayab yun lang arudan ni tatang nanang. Ay, kaawaga mo na! Awan cellphone na nanang. Inawagak ni ading kong umawam mo ti balay ti kapsat ko. Ay, sinalbag na kita kapamilyam. Di na ka mo tulungan. Nanang. Sige, mabitla nga ro tag siyarak pay. Kanagdigos akpay. Oresan kayo kuman nga agdigos nanang. Agsukat kayo latan. Ay, sana! Kababain! Sana kanero marumrum wara nang pop. Sapay ospital niya papananta. Agdigusak. Ken dalusak tupay dagiti kokok tanarugay. Ken galgalag pay gayam tay murang ko tanay. Yak nakalabay di kalman. Ay na, nagtarkat apo ko na ya. Karupropa ni daddy na. Nagtangos ti agong na. Nan! Kita mamati apo ka. Ay, rimwar gaya main. Ay, nan, kita manmat abalay. Ay, di mo matsang awan na tanay. Di kan sapa nagtop brass, abalayan ulibiyaw. Ay. Hindi ka unay umasidag, tanay. Sensitive tagong dagiti baby. Ha? Ang mga nagsakit ti tiyandan, numakalang abday, tinabang Naa, nagdigo sakmat. Kahit asino nga rin nabang mga angot ko nga. Ay, sana sak. Nan, kita mamatiro pati apo ko kabalayan. Di ka nga rin una umasidag. Umadayo ka basik. Uwen ka day. Dayta. Dayta, kita amon. Wow! Ay, nagtaar. Ay, karopropak yan. Ni Joren nga anak ko ti karopropa na. Siyak nga raw. Ni Joren nga rod. Di mo ipapili. Adabas-bastos ni katugangan, Jole. Ha? Apay, tatang? Ibagbaga na kat ajak agdigdigos, hay? Anya? Nauyaw di katugangan. Diyak kurso na dati style na. Kan ipaidam na di apokok. Di na pa'y kayat niya pasublat. Ti kayat na, isolaang timang saksaklot. Ala, baybayaan yun. Aguli magkayulatan. Tapnaawan rumso asaan niya pag kinaawatan. Ayawan na. Agruam ano baybay aklatan. Iso ka ti agari-ari dito yan. Naglaingan. Tatang, awawatan nyo latan ni abalayan nyo. Kasjay na siguro talaga. Masurunak! Ay, wine. Anyat si Dayaw. Sinabawan na karnit manok a native, tatang. Aya, kahit nangan kayaon. Saan pa ya? Dito'y kay amanganan tagigidan tayon amangan, tatang. Halaman niya raw, tanay. Awan masida ejay balay. Kan ag naudak pala dito'y balayaw. Tay isupay ti maitulong ko kin ka, anak kaw. Aginaw ka mat.
abalayan Oliviaw, tasyak tinaglotaw. Sikan ta nagwalisak itay. Sinsinan mo ti winalisam. Aginaw ka mo ta, tapno may karom tinagadwa kang kanam. Sika trabaho mo ita. Anyat serbi na masusilduan ka, no di ka trabaho. Nagkuna nga daswildok. Adaya! Allowance ko lang, tititadyanak ko. Manaw? 6,000 lang. Allowance ko lang, dayta, iti makabulan. Sana sweldo. Aniya? Agasam nga iti ta sweldom? Allowance ko naklang arudan. Sana sweldo, di ka makawawat. Meket, di nagbugkawan Aglablabos kan sulita. Gaputa gululi magaglaang agruam kamatan nga aghero-hero dito balay tanak ka. Kat, balay tanak ko na ito'y Mike. Balay ni Julay. Balay ni Joren. Tatang! Istudaydan! Di kay kumaga pa. Nakaturog ta po ko yung. Iso adi kay kumana ariwawa. Sika tinagusari jay sa bungkaw, abalayan Oliviaw. Nay, anya asabon? Agindi di ka pailaan. Diya orange siya asabon. Jakam mo Jak mo't inususar. Nabasbasamad. Kajak mo't inususar. Apa nabasa? Pinagilawm. Insabon mo dito o ba mau? Ay, saan? Agsabsabunak ay ato agiloak. Di ka man nagpabasol no saan mo nakita? Kahit, jay sagay-say ko ngay apeng. Apea kabobo kiti poraw, inusar mau. Ay, saan nagagsagsagasay? Ulbon! Si kalatad daw, ban na dito Ilibak mo ba yan? Ay, gumatang ka nga miniti gamit mau. Sana dahi ta makius-usar tiyam mo nga ramidan. Tapnam mo man niya. Di mayak dito, binalon ko amin na gamit ko dito. Iso nga dabokod ko gamit. Pati toothpaste ko, nalokatan. Kanya kutsara, kanta sa kabinalon ko, nausar. Sika siguro tinangusar. Saan nga raw? Sardangan nakapagpapasulin Tamangan no makaaramid ang iti sana na sayat. Julay, bakit? Kanayon mo tin niya agapad na nanang gantatang. Huwag nga ron. Kas dala ubing. Nagbasit aba nagtipagsinsin no banganda. Italang agkabalay da. Saan damot gayam ngagkadutdutan. Huwag nga ron Nagnagmut nga mina ni tatang diti balay. Kit, bayam ta kayat na mo tagnaad ditaw. Huwag naangam ka na yung damo nga ron nga agapak ni nanang mo. Mas daawak nga raw. Nagbasit aba nagtisanda pagkinkinawatan. Kasla mortal enemy da. Bakit? Day, apa nga inruar mo ni Bebay? Sulita? Napudot ija unag. Ipaidak di ti papag tapno mapreskuan. Anya? Nagida ka di ti papag. Apo ko, kwan. Naday ta. Agabay ta agida akmat Ay na! Naglongpaw nga ubeng to apo ko ka. Abayin ka mamat, apo ko. Wen? Ay, di ka una umasidag ka ni balong tamangan numagatlan. Ay, nagloko kan, abalayan sulit, ha? Anyat pagkitkitam kanyak? Sa bawel? Basta di mo sagsagay dan ti kodil na. Por sigurado lang. Hindi ka man nagidda dita, bumangong ka. Amo man nakaidak rito abay nagidda ka mo dita. Si kaya ti abayat, ti apokok mata. Kanawan karbangam amang parit kanyak. Taapokok mat di balong. Anak ko, tinala. Nan, dumandan ka kitay. Taabayan ta ni balong. At damat karbangak ang mga abay kan kwara. Nay, imbag man ta nakalagip kayo, nagawid tatang? Umay ko alaan, dagiti da dumakaw iskaw. Nay, papanan nyo aya? Agpermanenti akaw na di balay damanang mau. Ija iti pag naudak itag nanayon. Anya, tapay mo't ngay. Basta, awirak di apo ka.
Yag mo man mat ni balong nga apokak. Ay saan? Naangpap ka. Ang mga nagsakit tiyagong ni Balong numakalang abi tinabang Anya? Kadigdigos ka? Wan, ngam naangpap ka latta, takasano di ka ngami nagsabsabaw. Dumadan ka nga raw. Apay manan! Nagilad dito indayon, kanam mo man nakasaklot ni baby kanyak, padandanan nak. Dumandan ka! Naglawa dito indayon. Dandan, tabayag mo't ni baby. Anya? Anyat kaya mau? Ipasaklot mo ni baby, no umabayak ka na kaya? Nala, umabay ka latan. Jak kayat nga ipasaklot ya pokok keng ka, Oliviaw. Joren lakay, pusutan tansan ni baby. Uray tan na suruk mo tan na makatawid na. Sayang tigatas mo, no pusote maun. At dakamot la dito'y balay, bakit? Ay, kaya't ko tagtrabaho manan. Agsubli akiti sigud a trabaho. Anya? Tutal, adadatatang ka na ng mga awirita nakta. Gundawayak ti kaadada. Makamu ka, bakit? No siya klama isa. Kabailan kayo mat asuportaran. Iso nga oray saan ka kuman nagtrabaho. Please, palubusan na ko mga trabaho lakay. Kaya't ka nga rod atulungan. Malang nga rod. Sikat ti makamaw, July. Siyak ti mangkaidakan ni Balong, tapos utendan. Siyak ti mangkaida, ta siyak ti lulaw. Siyak matilula, dakdakkel ti karbangak, talolaak. Tamok tararamidak. Angam si Kadi, mamaw. Anya saan? Kat no siyak tinang pusot kin ni Juren. Aha? Basta siyak timang pusot, itapokok. Ta ipilit na. Mala. Duwata nga rudan, abalayan sulita. Anya? Ay, agdigos ka nga ruda. Tapno sana may stress tagong ni baby. Mapisin sa matin ni Balong. Apa ngay mabay ka kanya, Kulibiaw? Agraraman? Katno dito iti talaga nga yan ti idak itay? Sika ati mabay kanya? Agraraman? Idan niya ga po nga umabayak kang ka, agrarapit. Diyan mo Ni Balong siguro ati malis iti dana. Nagtenggaan tamot itay. Ngam na ipaigid matan. Nala, agtimpla ka nga rodan iti gatas ni Balong. Sika tasyak ti mangisalakin kwa na. Ay saan? Di mo igaman, baka may batam. Sikan tagtimpla iti suswan na. Tatang, anda bisita. Ha? Love you talaga, Sunita. Ay. Agin narakop kayo? Nanang? Tatang? Ket, anyat mabalintangay. No na-develop dan iti tunggal maysa. Awan dakes na, bakit? Anya nga awan, kababain. Anya langan ti sawan dagiti tao. Apay aya problema ti sawan dagiti tao, Julay. Ha? Wan mat nga men. Ay, awan bibiyang may ngauran niya ti sawan da. Awan mat sagsagasaan may. Nanang. Kan may sa, naka-apply kamin iti papel may. Agkasar kamin. Uray simple lakalay sa. Nabayag matan nga inaw-awir meta nakyaw. Iso agastusan nyo ti kalay sa may, anya? Ha? Awan naramidan mi kan nilakay, isa pinagkasarmidan na ng kantatang, tapaan da kami nulapdan mi ida nga gasawa.
nagkasarda nga rod, kat ti pagyamanak, sanda na nagapapa. Nalailodan iti tunggal maysa. Nanayunan pa iti anak may, kat agtintinulong dalata mga awer, kadagiti apo ko da. Alakastan, to'y pagayam mo, July. Podnon sakit tay mangmangag tayo pagsasawa niya. The more you hate, the more you love. Kasta ngamin tinapasamak ka na ng tatangyaw. Apa plus apa equals asawa. Nala, itadyulatan ti pagragsakan da. Ipapas na tagragsak aginggat si bibiyag dapay. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam July. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kanisagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Mami Jeng Drama. Agiyaman kami, itingkay panagdangay.